Indonesian Aizol Press Club MJA Tema Indian Air Force in Len Kuile CP Ram Alak Chung Chang Thi Omdan Pon Suana Ihun Kanon Hangdona Nia MJA member te Chibai kan bu ka cheu Tulaya kan Ramathilchen Mikin na event Indian Air Force in Len Kuile CP Ram an ho tu Chung Chang Pon Suana Huna Min Trolom na Lung Thu Kasoya kan ram himna tulatan an ZP party Eurofim tak puchule ram lak dan acquisition dan iktaka IAF ne ram ho tir tura amhalak na kanon bong chok do ni zau taka min pon jar sakurin kan ni halbo acheu pakhatna atirin IAF te yan zo kuitlang area ram lungleya ram acquire andua The Mizoram Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2016 Atoizong MLARR 2016 mga mala antum zeta nimasela nini hariat samni sompoyata IAF Defense Ministry Lamin Mizoram Chief Secretary Tena zo puitaram acquire antum zu andulum thule mun rem chang anzonje thu khanin le Munzon Turin, Mizoram Chief Secretary, ano ngene. Ni so pangat sari sang so Papua Headquarter Eastern Air Command IAF Chuan Secretary Revenue Department nena Lenpui Airport chepe lale lungdai tlang du ram duang an mo thule DCI zo chu mala tura khiat kian le no objection certificate te an mo thu a khiat tira Revenue Department Chuan Niriat Sari Sani Sompoko Khan DCI Zone na Khiat na Bein Atul ang survey to le report to Headquarter Eastern Air Command Silong na submit turin atiya IAF in Ministry of Defense at in principle approval and hutuan to till to ni in additional DCI Zone to single point contact among to le Technical area requirement tilak po din ito tana mang turin MNF Surkar Khan arwat ani ni somni poruk September sang ni som Papua Khan azu EC Chuan Senior Officer in Charge Administration Headquarter Eastern Air Command nena ramman po chenza sumdet panga per square feet ani thute in principle approval on to thute ramlak tul munte ramman changkai Barrenland ania khotwal mi te pon hansanan siam lova environment clearance le rehabilitation ko engma tul ti tul awmalo tin lekha athonani tichuan additional DCI zone chuan Command Air Force Defense Office Silong nena ni som tharuk sang ni somri khan no objection certificate chu athon ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF le kharum thon mi som hi pakhat tharu sang hi som Papua ami be chan ani tho atar langbo ni thakwa sang hi som hi pakhata DCI zone chu Defense A State Officer Gawati ne na GPS coordinate sa thap survey map thonin ram nei tu tele thutlanga ute ne until put te soi hu kuina meeting ko mi som hi panga thakwa sang hi som Papua an nei to thu pe ke ti to ka Emi tumian an putte soisel an nite ram document le report te uluk tak en di ko ani thute ramman tu soifel ani thute le ramman po an soi ho dan chuan square feet a thum te jani songa te ania atowa ramman po an pom tan thita ka chu chenza somle panga per square feet ani thu IAF na hian share tirani additional DCI zone puta indoor le malanga tula thule na sam takpe ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level yan ma alazun paselani Rafikler up 2013 section 9 le section 40 dan to chanin state sarkar chu thule na ani angin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mo thla ka wangin
danina phalangin SIA hi exam anita a SIA exam hi tuli thila sarkar salama po be from to thin ani ramchu compulsory acquire to preliminary notification section 11 in thunai na pe kangin ni som panga thanga sang ni som ni panga revenue department chona chota a IAF te an man mo bang section 11 clause 5 in final declaration notification choma a preliminary notification na pu te chin felna thani chu IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu te nen anin pia rol fel to thu an se wangin halsa anni Revenue Department na IAF DCI so the final declaration notification so tura anon din chu Revenue Department so section 11 royal mala to take ala felem di dan in apun ngakian masak adwa wangin ni kuat hasari sami som ni nga khan DCI so li lekha pe in zo na siamin Revenue Department so until to take adil le te ani ni som panga thasari sangi som ni panga DCI so chana lekha chuan ram nei tu terem ti na tele chu dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak da tu ra soite tam tak zo kim ani tu te soin section 19 mangin declaration final notification so tura adil chu preliminary notification so ni som panga thanga sang ni som ni panga ta chiara ni som rup pani na ni som ni pasari thasari sang ni som ni panga revenue department chuan final land acquisition notification chu achota ani ichuan final notification chu ani ta wangin land compensation award crore za sum ko pasari noi sum sari pariat singa sanga za sum nga panga chu defense estate office gawati in DCI zone account na a deposit to thu chu DCI zone ne na ni ko thasari sang ni sum ni panga khana hi tira DCI zone chuan ni som ni pali thasari sang ni som ni panga sarkar approve adil ta boka honorable CM na kompui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam akhan DCI zone account na hian sum ni thun tel alo ni dei to honorable CM approval la atanga ni kuana ni khat thasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award approving hemini vekian DCI zone chuan order for possession of land chu achwa zui veta ani hemi chin hi apoi mo zual document tak a oma awaya lak chu pek khan hunte a heka anin nin oma ko akal theya apoi mo zual a connecting ho kha ikhan kan han la chok ani isoi zom zela ku honorable chief minister in approval apet chungchanga angaida an soita ila ethili kansiat ben azoli si chu local puisu to lu turin set tirania hil omzia zo fi ani hu in a document kan ko wa chung document te chu en ani nu a sarkar masalam huna thui takal pui aluni to ile sumpo sanction ni to ti he ani ta a mimaram ni tu te le alei tu te inkar thil ani awangin achungaron na hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se di in CM na file athen ma ni som ni pasari tharum sang ni som ni panga le puile sipir maram le na sumchu Mizoram rural bank azodi si account na anlo thun fel der to ani ti kan soilan to kha somar sarkar ma sagun laya anlo ti to tele ZPM sarkar nuwa revenue department in fame khut hei ang pera akal puidan enin ani ang akal pui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tu tam tak a om nge yanga mi buite pon thu di khria thi kan chan ko ani awangin ZPM party chuan CPI chui tir nge kan duani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian revenue minister kal chokta pular ki ma treasurer MNF jar headquarters nimme revenue minister ko kumnalai lo ni tole pular nun moi chuangu
MPCC Senior Vice President te hi ani po hi sang ni som pakwa tang sang ni som ni pani chunga Mizoram Chief Secretary lo ni kha ani ya ani po hian soi du se chuan soi tu tam tak ane anga anni pani hian CBI a hian FIR thelu nei se kan duwa kan lo ngai chang do ni an thelu ngam lo ni chuan enge mon hau an nei nia kan nga ya an thelu ngam ngei po kan ringa IAA ram kai noya mi punten thil dan dit tak kan siat fi pha the don ani uluk taka document te han ena han chuya an lo in dor ton to dan te ane han en le thian MNF Sarkar lai khan an lo ti fel thui to le a an kuya an puna tu yan pe a lo thei mai turin eng him kha an lo pe to ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram le lung hi an lo phal felvik thei mai don ti na alo ni ya mi puite pon kan khelo review mai the ni CP le len puram chumcha arambi khila minglama te hian puro minglena len pui area le puzoram thanga CP Ramga din pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ei sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om bekani heng ba ka hian he thil kai noi khe turangai politician te MNF ministry hun lai kai noya le indor ton nakal zela akhe ve thei turanga kan nei te chu ulal rokima ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kalcho ani poisam moi ex planning board vice chairman hian rangzo kamhala turin DCI zone anor thu kan boa tuna Congress Party Senior Vice President Nimek Pulal Boy Chomo hi MNF Laya IF Nenaram Thak tuma mala Lai Khan ni som pani thani sang ni som pakwa changa ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakhat chung kum thum chung Mizoram CS ania khati Laya DC and call to GAD changtu chu Mizoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei rom nge yanga an ngoi ran don nge thudik in thup an puang don ti chu kan ha ka thup mai ani MNF Sarkar in ram khaltura mala ma alo la dan himlo te IF ne na indor ton na te hi apulunga kal tuma indor na outright purchase with ani Mizoram in whom himna kannei Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 te Mizoram Land Revenue of 2030 te hi alindor na kal choreng reng akan soilan ani lawani outright purchase anrem ti lawna soilang mi lovin IF ne na hinram hi khak an lo tum de ani anin dona han en khan IF ina le kha anon thon te Mizoram Sarkar ina thon te kha reng reng han outright purchase ti hi alar maya ka chaw article 371G of Queen Assembly to MNF party te hian ram himna soilang du mi lo he tianga ma lo lai nationalism ken to party ingam tu an ni zel don ni Mizoram Land acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan act no to po kha atula nga chuan pan the ni ti po a he chiang tu anni heta MLARR Act 2016 hi 2017 a khan Mizoram man tla kan ni lawe tin high court in an nola nol ma sela thil tu la chuan man kha an rem ti thawani atira chang renin ramla tuli tin zone nei sa ani ti document atang tin a hiat le a August ni sang ni som poriata
Mizoram Chief Secretary nena IF ten ram an mo thu an khena September ni that sang hi so korea hian leng tuiram ni tu hian CS nena ram an thu a khen nga la ni som ni pani January sang hi so pakwa di sia zo ni CS nena le kha athuna ei chuan he ram pani ba ki Aizawl district a mun ren chang dang awm lu thu azia khielen August ni CS in IF ten ram an du thu le khamanga DC Aizawl khil khan anu luka mi pakhatina ramane thu arang sit lul mai thei te kha mantrang ei tum te hian uluk tak hian engkim hi atira chang hian an lo ve khiawani lo mo ti hi ngai dan the ani ni som ni pani January sang ni som ko a DC Aizawl charge la tu in CS ne na le kha thona phei chuan Aizawl district leng puiram ang tukaram remi khoya ma hungdang aum lawani atia chu mai ni lawin Aizawl district CP ranks CP tlang dung ki atlang asang berani ati bapani khatia khan tin zone nei ranin ramlak tu chungchanga ko hian ma an lo la ni ZPM sarkarin thil omdan alo khiat azir chiat nu in MNF in ramkhal alo tumdan outright purchase chu ahim lo zia in lena puisundan ang thapa malak tha ati angin malak sui anita a tuna IF teram lak hi a ho tir len lis kal pui tu alo nita ani Defense Ministry chuan form of sa hangin rule 7 manga anron deal huna state of council rule 7 clause T Close A mangin aho deal thea outright purchase chungchang hi ngai to che ngai khop maya Mizoram revenue dana mo len acquisition dana mo outright purchase hi om lobani notification mangin chief secretary in munjim te kong la tu renge mo Aizawl ku pui chunga amo special de takati ngai ram jim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve china ni mai thea amaro chu he tianga ram leilung mun poi mo lu tuk le zau tak pek na turata na outright purchase anga anlo indoor char mai hi amma kan tia ZPM sarkar chon hei him lo ngai March sang ni som pakhat sang ni som ni panga assembly session revenue ministry right to fair compensation up 2013 aput lua house in a pomta dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai tu chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai tu chungin ala lon chota ani ZPM sarkar hilo piang lo ta se leng puiram le CP ram chu len akui sondan po zom mu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana tan IF ne na hian alo khaldon hi anin dordan zong a hian achiang em mani en thuwe an soiti ta kan ngai changa press conference te an ko ta nimina congress pon kongzo te an hoi hot ta kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i hak da yang kan tia voina helan tu la hian zoram mi puite ne na khudi kanan puang chuak ta ani dan ang taka IF ne na rami ho tir tu alo ni ta awangin len pui CP ram hi DC Aizawl puta a umta ani tu la hian chulairam chu khulairam le khilairam chu tu puta le umta pi chu dan ang takin DC Aizawl ram la tu tura thune na sarkar da pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta tina ri chu IF kuta list a ho tir tu chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkar aron deal alangai don chu asoi ma sa ten an soi o wa ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in khechiang duwa a supporting documents
zirchian induni on MJF fraternity big tan chuan pek kanin pomani pula doma kai koi sarkar mi koi sarkar hi heram leina thila hian akut afai hlea kan chuan kan chief minister pula dum hi kum som ai ri CM tura kan voucher ani boka he thilai na kut afai ni ti kan ria a kut fai lo angangai kan omani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui ko ta om kan nia politics in beginner remota he thil hi top lo se hi kan du tu samani tu te he lange he ram man hi alu ti te tu te nge man chang ei ti te hi mi pui khiat chak zo tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be se IAF tena len puile CP ram defense nila an mamo thuwa hian India sarkar chuan air defense atan amamo le ti phatwal ani lama amaro chu sarkar kal to tele IAF te indor na hi azia uluk ta kan chiarian lung achi ani enga tinge kan ramdan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF Finance 14371 G te po kan ram himna turatan hian an lo lek lam mi lo lek BERF 1873 chuan in that line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phalong na te tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram chen an ni lo chuan Mizoram rampe a phal lo ni chutiang khop chu kan dan te hian min hum hi ma chutiang ani la ya an man ro soi la em chin te nam party in ti ten soi po an soi ngam lo mai hi ama kan tia tin outright purchase anga thuida mai ma an lo la to ti kan an hu te hian alung chet thla ka apoi em ani chu wang chon boina press meet te ma kan thuron puan chua hi azau theyang verin zoram mi pui thea sia sela in pu mona sa clear remota politics bola top lo se ti hi kan du dana ni zoram lalpan mal som lo se kan lo me tin along pui chu kan ti to panga